Hi guys, totono lamsugan itu jenelo ang tabo ata kanyana tongo ani dolba ani barawo faijak sengkeninyo ata kaichana nai tonglayo tabo hingke ata sapik nai tabo ki kiting kelainya ka ata shermani video seklajak liya tabo hingke sengsabai ti kotor nanya hani faijak obo nyogor brizo ya mane yang lama pasti ngutang brizo naik paik ya terima kasih tapi hima nindang kani lama kan langsung dong ya asal zaman ya nimo asal dong kita ini to ndo tam sa ni di nakya sakawo di sakawo ta arong nanya baru pesanan bagai tabung ke seng no thang tong la yo ani dol bai bo pani pani no video ko sam sang edit khlairi tongo onek video ko sam wa wati wa ma shomonita video no ko ta like to hon ke like ro comment ro kla di te share ro kla di subscribe ro kla di yo kla shi dita support kla dita anobo tabung ke botol supaya tabung sini yang gari kan aja bas gari belum mangka sit bokali tongo desin jar ba almost punglang no asna shinas nanglak asui tapi bisa urus apa ya bunyi nongkrong nunggu sengketa ayam motor itu nongkrongnya panasnya di bridge bakalar taske rezak bisa gorni tuh ibu kotor market torzak tabo hingke bisa gorni motor itu sopanya nongkori paik ya atau kau jalan aja sini parbo kena cuma nasi di dolo bunyi mara unos tong bakia wati wati lomoy arom na bang mani aroman besok kapo parawa ibu market tor suka ketor awal kota mas di bebang tor bejangman orang barang lagi tunggu yo yang satu putih itu sama no. Apa ke wati wawunya hanor mubu hangklai kepo. Cari toraba selemani tongrong no ada di jongo, mayrom beri jongo ta. No pajak tak jam kanyi bana. Hekan matong kata. Dolo bukri parawo. Pasta sih tong mi besar. uji agak
Oke basong beanya fesin ro bani besajak tabo ke bini ti kota torma rok foto rok phono jong bin foto rok no sungo pro jong ta ang phayon semni bro bernya phayo ini bangya sungno chai name bangi hambai